Faith Hatchbed hi September ni somni paruk kumsang khazakwa sumkwa pahnia Connie Ronald Hatchbed te inkara lo piangin Warren County North Carolina a piangin Australia unaw palizinga anaw pangberania umi papani Chadwick le Caleb nahin umeichia Rolanda anei boka Faith le Rolanda te hi ankum ain thlau leya Rolanda hi kumsom pariat ani in Faith hi apiang ve chawa hewang te po hi anema na Faith lai zon nu ani pialama Faith ta hian nuchan achangin adwa thiam thin hle ani vandoi thak takin Faith apian nu re lo te ya anule pa ti chu anin chena apa jok chuan anule a unaw tinen chuan chwa sanin Hickory North Carolina thau chuan a chenga anule pa inchen tomase Faith le a unaw te le apa inkara chuan pa fa anni na about chuang lawa anlain tlo po reng thawani high school te zo nuwa chuan college ludrual alo ni ve to ha Faith hian University of North Carolina Chapel Hill oma chuan bachelor zera chak chin hleya he university ya hian apa Ronald po akal ve china mase zirtluan lavin alo chwa san to ani University chatak seat po muol samlo takania mase Faith hi lekathiam thei tak ani wangin scholarship the Gates Millennium Scholarship hial muin hezerna ina hian seat amu ve da hlop maya Faith hian no pang doctor pediatrician ni achak chin leya college hi a graduate thayani chuan anchung kuzinga college graduate masaber ani dona wangin achung te in chuan na ni tumin atumpo ru lenin achung te chuan an soya Chapel Hilla akal tir chuan engkimatluangin Chanthar de siamin hun nuam ta kamanga mase kumsang ni sompani nipui aronin hera azirna chuan phurit asiam wange ni doni semester khachu cho sanshi atuma mase achung te bulale tlo chuan Chapel Hill campus pon lama apartment complex pakhat Hawthorne at the view tia chuan achanu Karina Rosario nen chuan inanin lo choma he achena in hi Chapel Hill le Durham khuingkara a umani achanu Karina nen hian college anlu tira changa in komania heti lai ver hian kumni vel zen zon chu anin shetowa anin kom ngein engkim antidunin khoilawa anin zui chot chinani inan lo dun la hian Karina hian belpa Eric Takoye Jones nayin rapper ni toma in bo sai chaume kania Karina te apartment chenga lalo te a akhosa a mase Karina nen ani ngai zon nuwa Karina le Faith te in lwa chuan an swan lut vele ta a heti khopa in ngai na le in thalele te ro chuan Karina le Eric te inkar hi ashi selavin in swale kutin thak chang an nga chin hleya Faith chuan a thian nu alo chan lo thei silova korda chuan Karina chu Eric laka ven himna dil turin ashwai taringot maya hewang hian Eric chu an ina changa a chhuwa angai pha ta ni Karina chu ven himna order file tu ni ma se Eric chuan Faith chu huain Karina fui portuwa angai tlat maya aning kara hem thak tuang chuan angai ta ni achunga church em chu sem lo ma se Karina naya kal to lo tura in tiam kamna nei tirania Faith po anun phungpa ngaya kerlein kumsang hi sompani fawanga chuan azirna lam chunzom turin university a chuan alet leta engkim chu ani dan phungpa ngaya kalin September ni ruk kumsang hi sompani aronin her chhuaka ningani niin Faith kumsom ni atlin champha chu karni vel chawin adal towa ase vandoi thak takin akum somni mel hi amu theidon lavani klaidar nga le mini somli panga vela chuan Faith chu University Rush event chuan thenga zandar sari le mini sompanga vel thleng omin hemi nu hian a thian te hena chuan library a history paper ze ange ngei tur anaya wanga akal tur thowa soya ti chuan a thian te chu kalsanin Davis Library Chapel Hill campus chunga om thawa chuan akal ta ni
he library ah hian Karina nen in muin an pahnih chuan an ti tur chulang angte chu an ti mop mopa fei chu apa Ronald nen chuan in text pa in rush event chungchang le sorority member atana thlan ni ve hlo se tia du thuwa samte chu shila Ronald chuan fei ti chung kam hana te chuan engma ril ru han nom lo na tur anei lo zandar som pakhat le chan ve vel thleng chuan library ah hian an oma Karina nen chuan in lampanin an howa zanlai vera chuan an in an thlenga lekha an zirei thokhat buk nen zan hun chutia man to bringo chuti hin klepakal chu an ril ruk ta a an kaltumna club hi an university campus bulak omni hin dan pa ngai chuan ain khar a hun towa mase he club hian zanlaya college zirlai kumsomni pakhat hnuai lamte tan intol hlimna hun abwa sai china thrill tin a ming an pho a chu feite chian dun po hian an she vera na ni he thwila hian zanlai dar som pani le minute somli borvera kalin klapa chuan darkar khatle chan vevel anom towang tia chuan Karina chu anuam samlo chana ti chuan fei chu shilin in lama ho mai chu a that an ringa zinglam dar ni le minute ruk vela chuan thrill klapa security camera chuan fei le Karina ten klapan chwa san lai chu lo la fu in anin lampan chuan an kala zingdar thum vela chuan in thlengin hemi nu hian reilo te chu fei hi a Facebook account a aluti shiatania dar thum le mi somli vela chuan mi pa pakhat Brandon chu texin hepa hi a chianu Karina bel pahlui ni in fei chuan irin a hin Rosario hian amamong che I local thayangem ingai sakti hi isha tir thayangem tin athona Rosario ati chu a chianu Karina hi ani zingdarli le minute somparuk vela chuan Brandon chuan text letin tunge ani alo zot leta message thon tu hi fate ani ti ashelawani fate hian message a chang le to lova Karina po hian heti live hian Brandon hi biak tumin alo kol ve thawa nga se Brandon hian a chang lo chumi nuwa an university ya soccer player Jordan McCrary chu Colin Jordan hian phone call chu lo changin zingdarli le mi somni panga vela chuan Karina chu shwai chhuakin akar chuan an tan ta dai maya fei chu ama chawin ina chuan an kal san ti na ni Karina I ina changa chwa hian fei hi amu hil to ani rinani ya anin hi in chung lama le pon lama kal ani lo chuan tu po an ina hian an lu theya Karina hian pona chwa hian pon lama changin anin chu akal thengil hlo maya Karina soidanin zingdarli le chan ve vela Jordan nen chuan an tumram an thenga ti chuan chu ma dar som le mi som thum vela chuan fei chu voi engemaw za kolin aron lam thayangem tia zo adu wangani ya ma se fei chuan a phone a pik thei to lawani ti chuan Karina chuan an chian pakhat Marisol chu kolin milo shwai thayangem tin awangena Marisol chuan a thei tur tho soin Karina chu awalam ta ni dar som pakhat vela an apartment chu thlengin Marisol le Karina chu an ina chuan lutin Karina chuan fei chu akawa mase are toklok mai feitikar chu pon lama ading rengsia Karina chuan makti takin feiti mutpin dan lam chu apana alu che chu abe selo thilrap thlak tak chu a mutani achianu feiti ngei mai chu arizaya tuam hlomin chhuata alo let ngat maya thisen tam tak pindan chunga chuan mu tura oma Karina le Marisol chuan an chianu chu athinge adam pon shet lowangin 911 an call ngala rang takin 911 lampo ron thleng ngalin feiti taksa te an endik nuwa chuan athi to thu an lem ngeta ni feiti ruang moni hian arizai manga tuam hlom ni hin chhuata thisen tam tak nen alawin ziala puanan keu chuan feiti hi a t-shirt alua po chawa omin a om te chu alo lang veka akul nga hnuai lam chu thom hnoi engma ain bel lawa
a thom no da na closet da de chuan thesen perna nu ma mu tur oma a khum lai taka chuan paper bag var hi alo oma dora eitur anzor kan leya ada na paper bag var ang khani chu paper bag vara chuan thumak tak mai alo in zaka kamol lo me chelep che anu I thi kani kha ti thute arwang endi kani nuwa autopsy nei tura thonani ya result jangalan danin ferit hi chanchu aluwa manruwa engemowa nataka wa kani wangani ya heba ka hian pong swalani miswalin alu wak na hi zuburi chatak mai ani anjinga heba ka hian akul zungchal velam akul zung lai dinglam le aban dinglama chuan duk mu tura oma akhup velam chu nataka wak na ni om takin aduk khoya adinglam po abel kang bokani heba ka hian medical examiner chuan feiti taksa hian mi pachi a mu tho soya hemi pachi hi an systema uploadin an han ena makdeu mai chu hemi pachi hi feiti taksa mai ne lo zu u ma te paper bag ka te khan mu ania he autopsy result hi kumni chung chu feiti chung te hi lan an ni lawa engwanga result hi thunei tulampo hian pelonge an ni hi shia te ne lawa he wang hian feiti chung te hi an lung a oilo hle ani police te chuan feiti te in lua a finfiana thei turang zu te a bedding te TV remote control a cell phone a boral ma a thom no hak pen le notebook a ruma ada te baka an apartment cha bi a wallet le a paperwork a ruma an mu te chun la khoma atira changin karinai bel palhui eric chu rin hlel kai berania feiti tenen chuan anin kar bawruak alo chalo nen tha duna thinlung alo pu theya atan chuan tha chan tur a bokani mase maktak main hepa hi police ten an interview hian feiti chanchin chu a chalam bak soitur a shelawe moti turin a faklua ma khovel me chepiang to zonga me chengai na dum berti te in a soyani eric hian social media a feiti thi ma zan le feiti bawral ni khan pathian ne na ngaidam adil na thute alo post cham maya voina hian thil swal kalau te palani poin min ngai damla meichia ka chiat na du tu ka thi hial du tu le ka chatna shelo min phu lo tu laka min humang che ti chu jak tel boka hei baka hian september ni ruk ninga ni tlaida ruk feiti tha ani madar kara khan a cham pakha chu texin pathil ti tura wang hian min ngai da mangche ti thu hi thona a twitter account na po he thu hi a post bokani police in heng thilte an mu no hian case chu chinfel ngal thei mai anin beisaya mase mi zong makti khopin eric hian police te a thopui chain a DNA sample a pek po chu 12 DNA nen chuan alawin mil hau lo maya hei wang hian police te chuan rin hlel li sa changin an thai chelo theilawani hetiang ani le si wang hian police te chu thil klapa kalin feiti kal hun lai vela surveillance footage te chu an enta a kerena le feiti te betu chu chui zuin an DNA sample te chu an la zela mase atwa ma chuan feiti taksa le aruma DNA chu amil lawani 12 man ani wa theinan the Chapel Hill Board of Trustees member haule feiti te thampui haule an chen apartment complex management chuan poisa thok khomin atling khom dollar sing ni sangkwa chu 12 man ani theina na police ne na thupoi mo thlen ne na pek antia mani feiti chungte rilru kaptu lian taka oma soituang khan autopsy result an ladong lawa chu baka paper bega thilin ziak chu an she thiam lovin angai na an she lo hleya kerina khan thudik fam kim asoi an ring lo boka 911 a call na record an ngai thak le nuwa a thu soidan chu arin hlel an tia a chan chu 911 a call khan abula a chanu marisol kha a verenga 911 operator in nangma chawa turin ka dulo che chu wang chuan chanpui tu tur an lo thlen ma chu phone hi lo da so ati po chuan
akianga Marisol kha a omve ti a soilo shimshima enge muthup ani chu an ringa he mai hi alani lo feiti te chen omnuin a soile danin feiti ruang an mu nu police lam an lo thlen nu khan Marisol le Karina mel chu diklo na riau neya a sha tho soya Marisol chu ala zia zoka a chapani ti amit menga a sha thai boka Karina ero a chianu boral na atur na mel mu tur pakhat ma om lo tho soya a phone a chuan tu emo a text neom takin a phone a met mol mol reng ni hin a soyani paper beka twin za kha soile lokela kha twin za kha horupuya duda takazia ania forensic handwriting expert in aindik nuwa chuan crime scene a thisen atamang hoin chu paper bag chu a fai thu a soya muntin deuh thowa thisen perna nu ma mu tur om lain chu paper bag a chuan thisen per them khat po mu tur om lawa handwriting expert chuan chu thu ziak chu feiti room pon lama zia ani lo chuan apartment pon lama zia ngei ani arin thu soya feiti atha nuwa khuma chuan miswal chuan ada chop ani rin thua soi boka chubaka chuan he thu ziak tu hian akutman thiam lo labin aziakani arin thua soya akuzaka chenga mithiam ten an chui theilo nan ati ani arin thu asoi bokani kumsang hi sompali aronin her chhuaka kumhi chunga an mu chhuwa mi alo feiti phone a chenga athi madar kar loka voicemail ni om tak chu a phone a chengin a thian pakhat nena jingdar khatle mini somni pathuma thon chhuaniya mitam tak chuan he voicemail hi miswalin feiti tha atumla ya feiti talna lama a me fupal anin ringa mase Karina nen khan jingdar ni le mini rukleng chulka pa khan anum kha alani sia he wang hian police te poin chu voicemail chu thon chwa pal mai mai ani feiti thina nen inzomna omlo ti in ansoya mi puite poin I helo chuan an oi vele mai boka amai ro chu kumsang hi sompania chuan pocket dial expert chuan he voicemail hi zirchiang vein feiti hun nu nunga thon chwa ani nge yaringa chu chapa feiti thatu chu mi pa pahni le meiche pakhat anni thu a choi boka benglunga ngai thak chuan music I'm playing in mi pa te thu soipo asia theilawa ma se he expert hian meiche pakhat po atel ve thole chunu chuan chungkam chetin renga fei chuan khumin mido he tak ani ti asia chwa to thote asoyatia police ten voicemail thon chwa hunnia an soipo adik lo ve thei thau ti in asoyani feiti phone man lai le a voicemail lo dong tu phone a timestamp chu ain mil lo ve theina lai remchang aum ti in asoi mau maya hemi nu hian police te point mi puite ma chuan tual that tu hi mi pa pakhat ayatam ani anrin thu an puang zar ve bokani police te tho dan mu mal lo to ka wang hian mi pui an thinarimin feiti chungte ngei po an rel ro ana hleya feit kha kumsang hi som pahnia thania kumhne nuwa a chungten autopsy result andong ve chawa voicemail la kumhni nuwa chau an mu chhuak ve boka feiti te apartment chinom ten an soidanin police te hian thil mu an nei le nei lo po apartment complex a chengte aron zo lo baka apartment nunglama ram ngo po an endik ei lo tho an soi boka hei wang hian police te chuan dem an hlo na sa hle ani police te chuan mi sangni borvel interview in mi zasari somnga ti DNA sample an la a mase mi heti zawzai chinga hian crime scene DNA milpui pakhat ma a omlawa feiti thatu chu mantik a om theilawa hun aliam zel boxi mase vanei thak tak main feiti bora la chenga kum kwale ni kwana kumsang hi somni pakhada chuan police te chuan feiti thatu chu an she thei don ta DNA ancestry technology khol changkang taka chuan crime scene DNA chu upload ni in achung te love to tak chu chui chwa an ni hlau maya an chui chwa pa DNA sample a chang chuan achung te nai deuh chui zelin twal thatu DNA milpui chu an jong chuak thei ta ni he twal thatu DNA hi
crime scene DNA ne na en mil tur engtin nge an nei thei kan lo ti mai theya tual that tu man ani ma thakhat liam ta khan dan abo chheda wangin manalo ni towa dan she to thawanga usin dan thara siama dan bo chhia tu po apoi khoi aliane mo ate mo adina sample da chatur police te apenge ngei turani ti hi hepa po hian police te chu alo pe ve nge ya heda chang hian DNA le crime scene DNA chu test anita a zubura mishing kutvelam thale hepa kutvelam ze thla hi ain mil che boka man chwa in a umta ni September ni somparuk kumsang hi somni pakhata tual thatu himanni hin aming chu Miguel Enrico Salguero Alvarez ni hin man ani hian kumsomni pariata upani ya feiti atha lai vel hian kumsom pakwa vel chaw upa ani don ti na ni feiti boral ma kumni malam kumsang hi soma khan Guatemala changa local ni hin sap chongpo atir chuan athiam thachum lawa rong noilam na thokin kumsang hi sompalia khan poi a khoya wangin North Carolina man aloni towa hemi chum hian a DNA sample laksak ani lawani manani hian anu nen chengdunin anu hian athawang hawin atha arin lo thu alo soiveya anin kom chumpoin Miguel chuan feiti mungpu a hriat ngai lo thu a soini na soya chu chu apum pui thu a soibok manani tu ka chuan courta inlan ngalin first degree murder thu boy sem sakania abak thukal zel hi puanzar laniri lovin police te chuan case kalai mek alani wangin mi puite chu lodo sham turin an nge na ni hei bak hi official taka police te hena changa thoshiat aum to lova mi cheng kha chuan anrin dan sang soin Miguel hian thil klapa changin feite te chandun hi azui hoanga a en thlanga kerinai chho nu khan alu dron yang an tia cheng kha chuan feithi a ma chang dai toin alo du tonga ti chuan remchang a mu vele apong swalin a thata niang anti boka ma se chutiang pu chu launita se paper beka twin jak nen khan enge inkai noi na ne yang feithian Miguel hi lo nar toin hei hi Miguel hian shethiam lovin a that tamai ani theyangem ingai dan comment section lama in lo soi ve do na nia